Adu dagiti butante nga handa maawat, tahanan nga bak dede binutusan da. Kaya talagang adapay digiti ultimo mapanagwelga, talagang they are doing everything they want to do because they do not want DJ na nga bak kakabsat. Adamot digitay naabak iti botos nga politiko ket di da maawat ti panakaabak da. DJ may isang lungsod ket landslide lang or di kalaban ng kakabsat, di na pala maawat ket agpa-recount ka no. Ket landslide. Ket padasan na agpa-recount baka mabawasan pa iti botos ng kakabsat. Pero the thing now is, after the election, after the people have spoken, kung natin because we are in a democratic country, and soon, all the voted, digiti nangabak ti election, ket isudan ti may proklamar. Where do we go from here? This is my message, the message I would like to share with you tonight. I pray, and let us pray, nga amin nga nabutusan kakabsat. Ket isudat may proklamar nga officially agtugaw kadigitoy nga posisyon. Ti kararag tayo kakabsat, ket adda ko makadakwada, deti may ikapat nga punto ti lesson tayo on the 10 biblical paradox. I pray, whoever, mayor, dati di talawag ket very slim, as you all know. Ti baka sure win. Pasukin, everywhere. Addan, naiproklamar no sinot mayor. But, whoever that person is, okay, whether binutusan yung uno saan, ti kararag taitan kakabsat, gaputa isudan ti agturay, wano mangidaulon, ket adda ko makadakwada deti may kapat. The fourth truth and principle on the 10 great Bible paradoxes. What is that? Do you have the lesson? Ano deti number 4? Deti may kapat kakabsat, may kapat ngamin di lesson ko, but in my outline, that they will learn greatness, ikabilyo AV, greatness through serving. Imagine if all those elected officials will understand that to make our country great again, the secret comes from this spirit of being a servant. Gusto unuhan, what makes a country great? Now, what makes a person great? In Matthew chapter 20 verse 27, listen to what the Lord Jesus said. And whosoever will be chief among you, let him be your what? Now, mayor is a chief executive of the town. Whoever is the mayor of those respective towns, Bintar, Barunsat Mayoryo. Baro, Baro. I mean, new, hanga baro nga awan asawa na. Kumbaga kat isot ng break ti trend, digiti popular ka tattao di da Bintar. As chief executive, ana iti pundasyon iti that will make Bintar great. Do you know what will make Bintar great? If the mayor, the vice mayor, and the Sangguniang Bayan will really behave and act as public what? Let him be your servant. Deta ti mensahe tayo iti pagilyante nga Pilipinas itang Arabi. This is the message of God through the pulpit of HBBC to all the elected officials of our country. That you will learn that to become great and the real measurement of greatness comes through serving. Servanthood. Mark chapter 10 verse 43. Okay? Mark chapter 10. But so shall it not be among you. But whosoever will be great among you. No sinunto kano ti agbalin nga great kada kayo shall be your minister. Now,
what is the meaning of the word great? That's great. Us-usaran tayo no kwa, di ba? That's great. Wow, that's great. No naimas dete luto na that's great. No day padamag na, nanang nangatot gradok, that's great. Nanang valedictoriana, that's great. In Saint De Carlo Canyac, digite grado na, that's great. Di ba? Oh, kape, great taste. But have you ever thought or have you ever looked into the dictionary what is the meaning of the word great? Kasi we want to be great eh. We want to be great. And the key to greatness is serving. Now, here is the meaning of great. Alam nyo ha? O, kabilyo. Deta tinakapimpintas ka meaning to great. Great means considerably above the normal or average. Idimpakita ni Carlo J. Great na kanya kakabsat. Great ko nag-apay. It's above the normal. Puro line of 7 grado na idi. Idimpakita na kanya kagrado na kakabsat. Adapin 95 na. Napadasam, brother, 1995? Oh, uray siya kay. So nga, great ko na kata above the normal. Above the average. You see, the Philippines ita, narigat pa yung average in comparison, in parallel kakabsat, uno i-compare mo kadigiti as Asian countries. Singapore, nagbatit Singapore. Nawatan nyo kabsat. Thailand, Vietnam, Japan, narigat pa yung average. Hanga pa nang ibaba. But it is a reality. But how can Philippines become great again? Deti kanta ni BBM kat New Society. All of these are nothing if there is no servant spirit. You agree or not? Deta kakabsat. Biblical truth. Nakasimsimple but it makes all the difference. Isungatat kakabsat. Umuna kitaan tayo iti wrong measurement of greatness. Kasi ti tao, meron siyang maling batayan of greatness. Kumbaga, they look at you, wow, you are above average. You are above normal. How do people judge others when it comes to greatness? No, Hollywood, what makes you great or considerably above the normal or average is if you have an exceptional looks. Dete, looks mo ka talagang mapatalyaw amin kakabsat nga tao because naisang sangayan, di langam eh. Na isang sangayan, deta panagrup-rupam. Na isang sangayan, ta kinapudaw mo, wano kinaitim. Na isang sangayan, there is something unique, above average. Kumbaga, hindi ka, hanggang nga makakita, ana normal day-to-day life, tikas dyan nga lang nga. Iso nga, that's the secret to greatness in Hollywood. Do you have that? Sino ka da kayo, dakas dyan nakakabsat? Siyak lang ka na nakaitaig ta imak eh. Pero I will disqualify myself. Carlo, pasado ka dyan. Mabalin siguro. Di kita ag-drive tipang pasabugalugan. Sikati supporting actor. Oo. Well, in basketball, what makes you exceptionally great? Ikabil mo lang ta, Jay. Definition tap no abang nga ibagak di gito ikat kwa. At least, ayan. No, basketball, di ba pa namin? In the field of basketball, what makes you considerably above normal and average? Height. Di ba? Agasan, di may isang player ni Taco. Takot na na. Ha? Taco fall. May kita lang mo yun. Taco fall. Naglaglag to kakabsat nga idunk na jebola. Naglaglag to. Datayo kat manualag to tayo, hindi tayo mo lang mamagaw at jiringan. But that's, you don't always see a person like that. Iso nga, great ko na mata, hanggang makakita nga kang kanayon ti kasi nga tao, na isang sangayan nga rod. You see? Ni Steph Curry, di ba? Makakita ka di kasi nga play sword nga MVP, very exceptional doon. In business, if you're a businessman, what makes you considerably above normal or what makes you above the average businessman? It's financial clout. You know what is clout? Control. No sikan iti mangibaga, iti presyo. Kala kuma, no siya sinot para idiktar, dito pa nagnado pa nagbabat gasolina, iso detan ti greatest kakabsat nga negosyante. Ustonohan.
Agasam ta, no sinot para idiktar ti panagnato panagbabat gasolina, sumurusuro amin. No kuna na nga, ipangato tayo 4 gasolina, sumurot amin ng kakabsat. Plete, ngumato manan. Presyo't asukar, ngumato manan. Amin na magatang. O grocery, ngumato amin nan. That's the greatest. He is the greatest in business world. Oh, kala ko dito eh. No sinot makaidiktar ti presyo't baboy, isot greatest businessman dito eh. Financial clout. Oh, si ka mabalin mo kadlatang idiktar ti kayat mo kat no anyat imbagam kat sumurot aminan. Awan eh. Sino ka dakit da baboy na? Padasan nyo man nga manot buryas. 6,000? 6,000 ang dita beng. Buryas. Sikat ng ibagawon no talaga isot presyo. Isot pa naglaklako da. Ipela mindset ko kat 2,000. Nabayag gaya man kakabsat, tiyempo pelan majelan ta 2,000. 6,000. Ti may isawan no, may sa pares. Paunay ka, o dake nga taga-abroad. O aware kayo? 6,000 ang ti may sa aburyas. Oh, can you imagine that? Padasam man, no, da buryas mo dita beng, ibagam. Oh, ibagak, ti presyo't buryasan 10,000, ada mamatiging ka? You're not great. So iti business world, ganyan ang great. Isot makaibaga, the financial clout na, the control na kakabsat. Iti ekonomiya, kanti panagngado panagbabat presyo. Oh, di ba? Nakita yo? Oh. Sino ka dakiti kasi dito? So awang ka datay ti great, no may panggap ka deta nga banag, adawan. Awaman manot negosyante church tayo eh. Oh, social media. Sino ti above normal ti social media? Eket, 15 million ti followers na. Rapitol po. That's why he is great in social media. I-compare tayo man isuna kakabsat ka DJ Proby official. Awa na, narigat pa akuton. He is great. Why? Kasi 50 million, iso nga number 3. So, Senator, iso nga tatagakabsat, no di gito iti pagrurukudan, awan tayon. But good news. Jesus said, the key to greatness is servanthood. If you want to be great, be the servant. Makita yun to. Why this makes the difference. Okay? Now, that greatness that comes through serving or greatness that is measured by being a servant is very true even in the home. What makes a home great? Anat mamagbalin nga timay sa nga pagtaengan ket naipat na isolson may na isang sangayan ken talagang makapasana all nga pagtaengan. Naatiw ni sana all ay kakabsat. Oh. What makes a great home? Is it a big house? Is it a big sala? Is it the most expensive accessories? You know what makes a great home? No digiti anak amuda aginaw. No digiti anak amuda gitarimaan ti pagidaan. No digiti anak amuda dagisaang. No digiti anak amuda tumulong. Ngam no bados kada donyo kada dunya iti anak dure pinagpintas ka balay. It's not a great home. Tagat nagbasita unit kakabsat ngam irugitay dita nga bana kapag sasaritaan ti greatness. You see that? Isu nga uray kasanot kinabasit ti balay tayo. Alagat I pray nga dadakkel ti balbalay tayo to future. Anyway, dakkel mo't balay tayo di langit. Hanga di jay ti number 1 na pagkikitaan. Ngam detat pagkukumperaan ti lubong eh. Kinadaklang bala na dakas kakabsat nga ikanatay ti apong naitanim kada tayo, nga hanga di kinadakkel ti balay tayo, ti what makes our family great. Naitanim sa atin yan. Sapagkat ang naitanim sa atin, what makes a family great is servanthood. Ano sabi ng Bible? Serve one another. The husband serve the wife serve the husband, the children serve the parents serve. Everyone do their own way of serving one another in the home. Itayo ba'y kakabsat? Gusto ko nuhan? Intas dito lesson tayo kung nakita. Dito iti mensahe ti Apo iti pagilian tayo. Through the pulpit of its BBC. This is true even in the workplace. What makes a work great? Kala ko ma, no iti, kasla ko man engineer.
Kita nyo, basta may inculcate servanthood, kada kiti tauham dito, awang problema. Ngam no, di kiti tauham tilang afteran dagat ay sweldo. Oras kat, kita oras kasi makawawi dun dan. Awan servant spirit, awan man lang dete, dalusak man deto, isakbay nga agawi dat. I-preparak deto, tapno danto pangrugyan ako no bigat, haan nga dete at preparak to belang. Ikwak man na deto, itarimaan kuntun, awan makaitarimaan kat, itarima ipaknik man no awan detang spirit, awan kakabsat, awan nararang ayan ti anyaman nga negosyo, awan nararang ayan ti anyaman institusyon, because awan ti servant spirit. Strunuhan, kakabsat. Urayan na kakabsat. This is the secret. This is true. Not only in the workplace, kita nyo, kasla kuma, di kita mall, di kita sales lady, kakabsat, no nasulit ka na sungit ni sales lady. Dapat mayat kakabsat nga mapan, duray ko mapangkumita lang kat, di jay pelaranga na kakabsat kat, mabiya mo. Awan na kakabsat. Ang no, DJ sales lady, good morning, sir. Dito muna ka nga, sir, ban. Hello? May suggest ko ta sa akam kat ko, dito still tot gatangim. I-suggest ko, king kagat kasto, bagay yun, dito, sir. Walang nanginamot, ang kamadanakan, danalakla ka dito, eh. Tulungan na kakakabsat. Gagangay mo lang nga isot trabaho na, di namat aramidan na estilo to, awang nga ro, di servant spirit. What makes a great workplace is a servant spirit. This is also true even in our nation. So nga kakabsat kita nyo, against ka, di kita'y tao kakabsat nga, ada ulterior motive na, inkarigatan dalang ti mga bak, gapot adagayang madingahan na na imbaga panggabda. Corrupt, they are being driven by greediness. They are driven by corruption. They are driven by power. Dete, kaya't dalang timadaan ti turay. Hamat nga talagang agserbi di puso na kakabsat. Agad piman, di kitinay, piman na DJ sakupan ng kakabsat. At talagang awang mangyari nga na imbagan. Gusto unuhan, servant spirit will make a great nation. Oh, Singapore. What made Singapore great? Financially great. At above normal eh. Samantalang ti Singapore nagbatit. May sansalang barangay ti Malaysia idi. Malaysia ti Ikwana. Correct me if I'm wrong. Malaysia ti ayan ti syudad nat di kakabsat. Barangay la ta Singapore. Ngem nakisina da, kat nagbatit nga pagilyan ngem no kita ang kakabsat, per capita, narangrang ay ti Singapore ng Pilipinas. Why? Because of a leader who was strong but dedicated to serve. Lee Kuan Yew. It's about dedication to serve. Awam mapasamak ti pagilyan ti uray pwede kita kaya chut mga bak no talaga awam puso nang agserbi. Awan tulat taman ng kakabsat. Nalpas man ni Juan de la Cruz. Oh, hello? Iso nga ikararag tayo, tanatyan tangit ni BBM tinangabak. Makadanon la kumaking ka, Apo Presidente BBM. Dahito yung nga mensahe. Oh. Sara Duterte, Vice President Sara Duterte, da kayo nga senador, makadanon lang kumakada kayo, dahito yung mensahe. No may panggut ti panagrang ay ti biyagyo, makamundo ni Apo Diyos kada kayo. Basta ti puso yo dedicated nagserbi. You see? So this is the message, the address of the church to our nation right now. Nakita yung kabsat? Oh, kada kayo nga nabutusan diti Bakara, the same thing. Oh, we have Mayor Nico, Vice Mayor Pilar, kanda giti amin nga Sangguniang Bayan, tinumber 1 ni Sir Brian. I hope you're watching tonight. It's about dedication to serve. Oh, and now, this is also true in our church. What makes a great church? Is it a big building? Praise God, at the big building tayo ng data kakabsat, resulta iti servants heart tayo amin. We are all willing to deny ourselves. We are willing to sacrifice to serve. Iso nga napatakder deta. Hello? Pero, iti Amerika, nagdadak ka la building ita kakabsat ng titaw awamot puso ng agserbi. Kaya dito church tayo, what makes a great church is a servant's heart.
Amen? The secret to greatness is servanthood. Iso nga amin tayo nga dapat nga member dito eh. Han tayo nga agsadsadot nga tumulong nga agserbi because that's what make a great church. No, umay ka lang makigimong tapnulag pa-attendance ka hanggang makatulong ka sa tapulos. You are not an asset. You're a liability. The same thing. May bagamot deta, no? Kas pagarigan, karpintero ka, agsaw ni engineer. Imbes na makatulong ka, barok, papaanawa ka mat. You're not an asset in our company. You're a liability. I will replace you. So katak, ikaw nga, number one, able, ang lang able, no, di kat servant ka talaga. Oh, amen ba mga kapatid? You see, kasta iti adal ti church tayo. Kasta ti adal iti Biblia. You know, aside from talking of greatness, kasi, no servant spirit tayo, hantay lang agbali na great kakabsat, ngam, amom ka di, nga no, no, talaga nga, in resolve mo ti bagim ako nam, apo, I will serve, I'll be a servant. You know what happens? Awan to ti anya mga trabaho nga ibilang mo nga nadagsen tariknam. Wala, utubin nyo kakabsat. Apay nga no da duma, dagsenan jerik natay, di kiti aramidin tayo because awanan di servant's heart. Kala dito eh, maibaong ka, agwingiwing tariknam. Apay, awanan di servant's heart mo. So nga dito yung kakabsat, uray pabaktangan na kay tiyapo, servant's heart kay lata dapat. Tapnon anyaman na trabaho dito, naragsak tayo lata nga mga namin. Hamon to ibilang nga nadagsen. Oh, ikat adan to building tayo, dakas nga rod, no uray dakay nga professional, dakay di agdalos ti bawal ti CR. Amo ko na, nyamot peto, agdalos ti bawal ti CR. No servants tapusom ko na, apo, thank you, I privilege ko. Nga dalusan deti nga bawal ti balay mo, apo. Because of servants heart. Kasama diyan ti unag ti balay. Nagiti anak, apay nga no, baunam kat agri-retreat nada. Awan di servants heart yan kakabsat. Awanan eh. Tila ta mapakpakan ti kayat nan. Hello? Tila ta gatangam ta kayat nan. Ti kayat nan. Awan panunod nan. Awan puso nang serbin. Once nga awan detan servant spirit nga ingredient kakabsat. Amin, uri na lang ang trabaho, balingan na dagsan dinit nam. So servant heart not only will make you great, but will make work at the light sum. Agbaling nga nakalaglag, nakaragragsak ka nga mga rami ta trabaho. So kada kayo, naragsakay mo na dito trabaho yo. Naragsakay pelang unuhanan. Dagay dita AB, naragsakay mo lang agserbi. Kung nanay ta Jollibee, happy to serve. DJ kakabsat kat kala robot lang ibaga-baga, happy to serve, happy to serve. Ngam tiliklik ko tanda, nagpangsit pa yung hotel mabas. Sana ko na, happy to serve. Diba? Pero dapat genuine. It gives you joy when you have a servant's heart. At the end, kakabsat, siya sinunto, kita nyo saludsudan kada kayo. Kasi, maki-argue kada kayo eh. Siya sinunto ti adada nga italkan ti apot dakdakkel. Dete nasadot, te nasulit, dete agnamnam aylat kay kayat na, dete greedy, dete country nga ti presidente na uno mamayor, gobernador na kat puro kabetos. Sinunto kakabsat ti adada nga bendisyon ng ti apo. Ang gadi nga dete faithful and good servant. Kayat mo nga bendisyon na nakati apo ti masangwanan, agserbi ka. Na kaya ngayang people, kaya nga parang ayin ti apot bibigyot masang bayan, agserbi kayo. In fact, that truth brings a reality kasi no sinot man nagserbi, isunat hands-on. Kat no hands-on ka at adut mo surusurom, gapot pa nag-hands-on mo, doon DJ, awang pulos of ubram, dete lata cellphone, dete tagay I'm kat computer. At adut, pag maturan ti tao nga hands-on iti trabaho, so, ado nga sangay, deti topic may panggap ti servanthood kakabsat. Oh, sinunto ti itag-ay ken rewardan ti apo. Tinasadot, kunanan tuking ka, well done, my lazy servant. Ay, may kananak ko, nakasadsadot pa, hindi, gusto ka unay ko na ti apo. Does it make sense?
Kunan to ti Apo king ka, oh, di gito yung amen, nagsasadot da idime kayo, maragragsakan na kung kada kayo. Kunan to ti Apo, awa na kakabsat. Uray man sino nga naganak na nagsakor, doon nasulita anak mo. Santo, sanon to pala itaya ta mana? Ay, alam ta mana ta itong pamlakit, tiking kuhanahan. Because nobody is delighted with a lazy person. Awang kakabsat. Iso nga ti trabaho ti Apo ti church, there is no place for lazy Christians. Amin tayo dapat servant's heart. Every saint is a servant, every member is a minister. So as I close, dapat nga rin ti kararag mo every day, Lord, transform my mind. Renew my heart, renew my mind. Baliwam ti panagkitak ti panagbiag. Baliwam iti mindset ko, Apo. Dapat servant iti puso kan panunod ko. I must have a servant spirit. Every day, kararag mo dito, na-convince kay ka dito nga message. Kadamaring kan ti bigat. It does not matter, mabangka agobra. Kasi, kitkitan ti Apo, naglawag ta ko na Colossians. Servant, be obedient to your master. Because your master who is in heaven will reward you. Kita namin ti Apo, di kita kakabsaan. Ano kung kuna, kita namin ti Apo. So the secret to greatness is servanthood. All of God's people say? Nalpas na message sa yung kailan. Simple lang, na kailangan nga kuhan. Noon na yung nakpedad, nga makomplikado, da panunot yun. Amen? Oh, da kayo talawag. Amen? Servant kayo mo lang dita. Lawag. Oh, servant's heart kayo. Oh, pasukin. Pasukin. Oh, Domingo anniversary ha. Awanti umay nga miyembro nga kala, bisita kay dita, tumulong kay amin. No panlanganan, tumulong kay amin nga agserbi, hanga mga ana. Oh, kita nyo asikod hanga dete nalpas gimo nga pangkeg tutok ko nagtatakder ta likod. Kaskailas sino kasigad ta. Ingkay tumulong agserbi ha. Anniversary dun Domingo. Ipakita yo nga ti panagyaman nyo ti Apo, pakita yo panagserbiyo. Claveria. Oh. Serbi kayo ha. Okay? Australia. Alright? Oh, serve one another. Don't be selfish. Alam tayo, pagkita-kitan tayo. Kitan tayo at pakatulungan itong ganmaysa. Kapto ti Apo, pagbalinan na tayo nga great. Amen? So, ikararag tayo, nagiti amin nga elektaran, ket ikabil ti Apo yan ti panunot da itoy. Awan imposible. Kung ano ta Bible, ano dede ko na di Proverbs, DJ ko na di nang ko DJ audio Bible ko din na minsan na aldaw. DJ ko na ti tao, there are many counsel in the heart of men, but the counsel of the Lord that shall stand. Kunanan. The heart of the king is in the hand of the Lord. O, mamati kay ka DJ, unuhan. So nga ikararag mo ko ng Apo, deti message ni Pastor, amok nga dito ikat ininspiraram nga intud mo kingkwana, ikabil mo nga ro, dito ikanagiti na elektaran ng official mi. Number 1, ikabil mo kanya. Ikabil mo, itibiyag ko Apo. So that wherever I am a servant.